tentang dirimu yang lama kau nanti. Ini stop ini. Alasan itu aing. Ya we aing suara aing hade kieu anjing. Ele artis ke suara aing. Oh, kerek. Tekos naon da suara aing mah halus kieu. Hah? Pale-pale. Pale-pale. Gampang. Iri. Bilang bos. Pale. Biasa we jang. Nah, doan wae itu kemarin mana teh? Ini di hari mana? Oh, bari ieu anjing. Wah, Jangan bersieun kupuk anjing kupuk. anjing. Ya aing tadi anggap. Anjing. Anjing. Dan gua. Oh anjing. Jangan santai gue jelema anjing. Aing sare goblok. Kayak sedih mah, naon di pos. Ai si aku ka mana euy? Dari di mana? Aing hayang dulu kan itu euy. Anjing hujan kieu tapi paela anjing cang Mana hayang bu? hayang cang eta si Apul anjing si Apul anjing. Lampu tangkal anjing. Ya tengah jalan aing. Ai jen derek lah ieu da bukan anjing. Si Apul. Anjing. Kudu tenar Emang aing. burit mah kan anjing. Yang teh hayang tenar yang jadi musisi. Saruangan aing teu kajadian wae anjing. Padahal lagu geus 10 anjing. 110. Padahal lagu mah teu ka itu. Oh, tinggalin. Tuhan, engkau anjing. Anjing ya yang modal aing ngedengeun goblok. Anjing. Anjing ieu mah gitarna nu goblok. Anjing mah. Anjing nyalakeun gitar. Aya gitar sabarahan ya? Anjing aing beli 2 jutaan anjing. Anjing aing mah kudu gitar 3 jutaan anjing. Aing hade soalnya mah. Hah. Waduh teh. Ya ngaya goblok teh. Bisa hayu ka siapa? Ayo tuh. Bawa gitar. Anjing. Oh, aing di kita minum orang misap teh. Nami wa temen Moal anjing. atuh geus balik we. Tuh. Kira-kira si Epulna aya moal we. Leuing tadi. Teleponna atuh heula. Kalah. Anjing mah masih goreng, sampai ngelag. Katanya telepon nih, goblok. Anjing teh reject wae. Reject anjing. Main game gitu eh. Leuing tah. Yang lah ka imahna yuk. Ayo sama penasaran oh. Kandugan aja eh. Marua. Mana? Syakernon. Anjing marewas blog mah. Wah, ini telepon si anjing tadi angkat ke balaga anjing. Anjing teka deuleu aing keur ngagame anjing. Jangan game wae. Hayo tuh enggak kan tuh. Anjing teka deuleu anjing aing keur ngagame kieu aja bahujan deuleu tempok keluar goblok ih. Ya aing mah kunaon amuk-amukan wae. Tuh anjing keur mah HP aing ngelag di anjing. Si Teten bieu nelponan wae deh. Anjing mah. Ah itu gampang tinggal di setelan pabrik. Setelan pabrik. Anjing. Aing hiji-hijina mah dia. Bae atuh lah. Lumayan menang duit.